ya di parasar sunu satyawati dan danu biasa warasya sukarati watiyetu wa madapya sakala jagati aduh sira brahmana Windan mengadiangan itu sang para biang brahmana soan jorot kudu marahnya Windan sius konta itu para sang rasa waduh angin jorot kudu mau dan sanggara kalau siapa istri kerja raja sawin tiaku jahat naranin kesayu pinggiran jalan kuning wanda maka karuani kasyut dan wakil karunia tunaning punika menduwe kayi sarani sedang kota wanda pinaku sarana rikandekan abdi kaning kota kutani rau ring anggo sari nek punika kejadian Yoga ada kota kutani punah kutu kejadian wan maku subawu saya diwaning ya ngeresin ngapu sira ngeresin memang itu wan mangkano jat maning sari wanda kali punika mulih pun itu juara keruriti esmeda muatangan sanggat karunaman maunan itu para sakyarat karun mau diri kasang saraning diwaning jadi ajri hari kesengsara panu hati ya warku apana kaniku para pratus wanda punika putrang ibu sang ngelarang nelebang batu kahyangan itu sang iku santu semua Allah puji sang juga sanggup ini sang para kalian iku telah punika nutuk walasan
Ikang Gus kasing saling awak jroning sampun sidulung punika nah iya tiga pinet ide ina sehalire punika laris keduduk saha kebersihin antuk ide wah apa yo kasar gitu ini gitu aku laris sakit oi tenanane Ika doyo lini wati iku laris keratengin antuk ide kalau pinako cari wadari keroning punika wandrah kangen disuku kangen aturan ring itu karo Wang paweh nirandang maka miwa kangen bersyukuring sang prabayana piti sang prabayana makanya berasane kawitan kali punika wandrah prado lelangit leluhur itu wasaken priya maning punika ngelarang punika prasmo riasa kening ngayunin anak istri walo tapu kinang wandah tapu punika sane telokang itu ajar nih Niko kegelaran ajaran itu gelaran tahu tapu kesengsaran dikalani ngelarang tapu sedang rahmah raja pada kesini mahul tinggi dikalani ide sang Prabu Maharaja pada kesini mau boros iya karananing ransina deni pekawan serbi punika mawinan wiwitane ide keni pemastu kepastuan untuk ide pekawan serbi panganan dening naga pemastu ide pekawan serbi bangsa ide sang keteguh Andu bersang nago tak samangkana kalau sang jalan tadi mau gawe tapu ingin kali beri kalani ide sang jalan kalu melarang tapu siro sidiman ingin sampun dari situ ngomolin lang tapu siti mandro itu Mahastu siren sawul itu mesusupan pun segena-gena kering asing sako harap sianaranire wang lumah putih tahu riko jering segena-gena sane kesaratang itu sahut nami itu mau itu ya terus waduh laku mau sana kelangkung kemarin itu nih wah siren ayatan setane memenya ada sahuring jagat ke bawah jagat ayatan nih iya kuang lo ke pantaran swarga lawan neraka ayatan wanda punika genah punika batas jagat swarga kelawan neraka kanan nikang pitare muanga fikse karanan taru ini kewanda genah sang paragoyan pitare nyantos pewanengan pamanggu warga neraka nabi ke baca manggu swarga nabi baca manggu neraka ya tiga kohaliwatan di jalan
jagat Niko jagat ayat tanu kelitangin itu sanggaran haru konen ayatan nusan ada ampun niko jagat ayat tanu Wenten punika pitare morantung ke ring ing petunge sane akati kinabehan saha dhuwur sidene tumumpuk nalian sukun uya dikasih punika dhuwur sidene nyumpre kategori saha cokore danane ke dalinen beten kidune saha kurang dateng pisan rek ibu hakun kenalian kagenahan kenalin mangga belum yang kagenahan ilantikul kang petumpu gantungan mangandaris belum yang pegantungan dana Dodiku saudi tolak iku nikah piring jurang inggih raris wenten punika bekuk bikulah siki kang magenah kering bongkol king petunge sane magenah ring tepin jurang sakeresnya abrana rahimna gemut bukun tinggi katon desang darat karu raris punika ketingak oleh desa darat karu kalinya harus mereka tujuan pun aksi kitane naksi kamu kenal mohon mekanto karunia itu melarapan punika untuk pulas kasih kanjeng idam rawat nero sang mantu tung petung rasa dek ajur kanjeng idane mereka nulis sang menggantung ring cuking patung alian suku saha cokor idane kategori moga sang darah karuna wis sang putara wastu besang jarak karu kali ke kanan oleh sang pintar aku
Itu wesan ikan mau jatuh daru mau kalau hangge haris sana kulit kayu jatuh daru mau pengangge kulit daru aduh dan yuk siro mangidap sengsara waluyo sekali daun gantung dan patut dan sana dan patut sengsara karena maha baru raris muhayun tempuh angin barat kayak dong menandang sengsara kerintang ini nyadar saat ruang gumantung tina berat tikap dening laru wal dia gantung muhayun tempuh angin adidon sanetu Ayun kan ya rempong. Ayun dekap ning angin nadres. Mayuna kuning ketempuh angin barat. Or pemangan sadu kalu. Sedina kan ngerayuna. Oh mangkano luwih sang pitalu. Kanthi punika kawen tenan sang pitalu. Dani paru pamiarsa sarasa sedurung puniki anggesanti abnyana sane wau sampun wiyati kerinin nangkep wacen sane muatur paluan sampun api ring sejeroning kebawas puput puniku sane muatur ngaben kadi sane jagi nguningannya sampun talar puput ring kalaning ngesang uniku sane kepong napi ring sejeroning iku sane jagi nguningannya selantreng ring sane mangkin wenten minekati kanyutang ira kuring kita ring sekali nike dalam mangkana papat makesani utamanya koyo wenten tios umat ibu sedang sane wenten diri-diri secepat jagat bali dini udah
Sane wau sampun ditiang rinin to puniki nuningayan. Yo siri kering tukat sane kaida. Wenten minekati adat, wenten minekati dreste awik-awik kelantur iri kering tengah. Ripasi sane kekandidan. Kebawas kehancuran punika taler sampun puput sampun nyari ring sejeroning ngopi nadab ring sejeroning metaki-taki karya sane kebawas ngabet pulah palih ngeranaya sane muaco yakni pengabenan sampun punika sampun nyari punika kaya ngaben puput pulah palih pemargiannya pengabenan sane mangke kelakuan ring sejeroning mobil adab sane kos diwasak ianya sane kemargian punika wantah yaknya penyucian sane kebos sang agama pemargi pula paling ianya pengabenan punika ketaring longgar sampun populer punika uyowen dan tios sane wace akmo wedagang punika